Alata mo po atang energy. Ulit po, maya pagat panapon po, kaya katamongan. Pagat panapon mo naman po. Malaus ko po, king kaya katamong Parade of Saints 2024. Ami katemang banal akakaluguran ng Diyos, uliran king biya kabanalan, sukat apusan ang gaman king kasalukuyan. Ngayon po, umpisan tayong kaya katamong programa, king metong apamuklat na panalangin na panimunaning kaya katamong Kura Paroko, Reverend Father Joselito Henson, talakad tamo po. King Legioning pa ang poning anak, ang poning banal na Espiritu. Ginoo, kaya kaming malugod at mapamakalulungib pa. Adwan may bendisyon mo kaniting kagat panapunan. Ganakan mila rin kaya kang banal akapulungan. At sana kabang gaganakan mila, maginlasan ng maya pailimbawa para kaya kami. Apusan mi karilang pamibiyebye at maging matingkading lugod mi para karingaliwa. Sana po sa alesya bagyang panahon, bang kanita makapaglimbon kami, at agawa aming aktibidades mi kaniting aldo. Itinganadwan mi king kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. So, lukluk tamo po. So, bayo tayo po umpisan ng kaya katamong parada. Burimila pa mo pong ipakilala kaya kayo din kaya katamong maging judge, king kaya katamong Parade of Saint 2024. So, bayo tala po ipakilala, sabyan mila po kaya kayo din kaya katamong criteria for judging. So, for the accuracy and character portrayal on stage, which is the characterization, we have 30%. For the resemblance, 25%. Craftsmanship is 20%. Stage presence, 15%. And overall appearance, 10%, for a total of 100%. Okay po, so rin pong kaya katamong maging husgado ngayon inggat panapon at lula po, impong mumuna, apin po yung kaya katamong coordinator Parish Commission on Liturgy, Sister Catalina G. Ocampo. Palakpakan tayo po. Ingkadwa po, kaya katamo pong Master of Liturgical Celebrations, Brother Ronel Christian David. Palakpakan tayo po. Kaya katamo pong last judge, guest judge siya po. Metong niya pong licensed architect and visual artist. He conduct art exhibits and seminars in campus journalism, specifically in photojournalism. And he is a graphic designer and a visual artist. He is currently taking his Master of Architecture in History, Theory, Criticism at the University of the Philippines, Diliman. Palakpakan tayo po yung kaya katamong third judge, si Architect Berlin V. Guanlao. So, to start po, ausan mo niya po yung kaya katamong mumunang portrayer. Many bata niya po kayong altar server, Raven Luke Gadi. Agagampanan niya po San Tarciso. Inyang ika-8 siglo, apanimunan ng Emperor Valerian, deng Kristiyano, sa pilitan dalang kukulong, at alang patawad dong pamaten. Uli na nita, king lilib a lugar, ngengol kulang malalam king gabon. Malaya lang makaramdam king amano ning Ginoo, at makatanggap king banal a Eucharistia. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Mahaya baldo, Padre. Burimi pong ipabalong na din kapatagtamo king kulungan, manyad lang grasya iba't king Ginoo. Nino yung bisang mamye, king banal na Eucharistia, king kulungan. Ako po, buri king ibiyaying banal na Eucharistia karing kapatagtamong Kristiyano. Ali Tarcisio,
Masyado ka panganak. Delikado, pota harakap na karing sundalo king luwal. Ali po, alida po nga pagkamalan at isipan na metong kong anak na katoliko. Nung makanito, didenan da kang upaya na dalan me in banal na Eucharistia. Kanita, sinulong ne itarsisyo, papunta ka rin kristyanong pakakulong. Para ibe in grasyang anyawaran daw. Adyang ikapahamak na pa iti. Ginoo, maragol na karangalan ka na ako, layatad kayong banal na Eucharistia. Agyo kong ipaglaban at made para kay ako. Itarsisyo, tara mamiyarang tamo. Pasensya na ka na ang pakaluguran. Uli nga din lang importanteng inutos ka na ako. Potanan mo yan, mamiyarang tapa. Wapin nga, dali na. Alina, magpauna na ako. Ano yung atsuking palad mo? Rinminin mo, huwag kayo may bakit. Ala ini! Dali na, bakit mo na? Ala ini! Diyos ko, suko mo ko. Di na mo kong lakas. Nanong kaguluhan ini? Inya po, metong niyang kristyano at inyang sa salikod kayong palad mo. Kristiyano? Diyos ko, ito ba yan mo ko? Kaya mo ko, Padre. Hoy, bakit kayo pisasan metongan? Yung metongan na ay alang kalaban-laban. Metong niya po kristyano, dapat siyang managot. Sige, ako nang bahala kayo. Tarsisyo, nanong milyari, nanong gewada keko. Ramdam ko na, mamatay na ako. Pero pingako ko yung Diyos na protektahan kayong banal na Eucharistia. Bang dalan ka rin kalupa kong Kristiyano. Diyan kapalit na naman yung biya ko. Kanita, lambat, ti paran ng Tarsisyo, ing kayang pangako at meteo. San Tarsisyo ning Roma, ipanalangin mo kami. Clayton Gabriel Batak ning Komi, gaganapane San Agustin ning Hipona. San Agustin ning Hipona, metong ya karing doktor ning banal a kapulungan, metong yang biyasang pilosopo at teologo, kabalwan mo naman ing masanting ng kwento ning kayang biye, anong nuka rin mi biye-biyang anting makasalanan at heretiko, bayo na ikit ing dalan, pabalik king Ginoo. San Agustin, ipanalangin mo kami. Ijilane Rodriguez ning Media. Gaganapane Isanta Veronica. Isanta Veronica, amayayawos muring Berenike, metong yang mebalu, ibat Jerusalem, amenoknangan, kanitang mumunang siglo. Isanta Veronica, biglayang melunus, inyang ikit neng daralan, Jesus, ing krus, papunta king Kalbaryo, at binyeneng belo na, ban akos kusane, ing kanwan na. Tinggap neng Jesus ing alok, at inyang binalik ning belo, ing larawan ning lupa na, milagro yang mekwa. Ing meging relic, may kilalaya bilang ing Veil of Veronica. Iya ing patulunan, daring photographer. Santa Veronica, ipanalangin mo kami. Ijan Jaytan David ning MDCC, gaganapane San Vicente Ferrer. San Vicente Ferrer, ing mapaghimalang propeta at kilala anting anghel ning pamanukom. Mi panganak inyang banwang 1350 King Valencia, Espanya at mete inyang Abril 5, 1419. Mitanam king pusot isip ning anak a Vicente, ding atlong bage ibat karing pengari na. Lugod king apong Ginoo, lugod king nuwan na Birhen Maria, at lugod karing pakakalulo.
Misa na bengi, misa kita niya, i Vicente, at ikit na kingkeyang paninap, hi Yesu Cristo, kaya ben ng Santo Domingo de Guzman, ampo isan Francisco ning Assisi, at inutusan deng manaral karing tao. Madalas siya namang mayakit isan Vicente na ating pakpak, pauli ning dakal ametong megpatutu na ikit de isan Vicente na makapakpakya at sinulapo papunta king meto nga taong masakit kapang manaralya. Pauli ding ang ganggewa ng pamanaral, mala, pamangadi at pamipatatag king Santa Iglesia, anting misyonaryo, talaturu at propeta, may kilalaya i Vicente, anting patron daring manalakad, patron of the builders. San Vicente Ferrer, ipanalangin mo kami. I Eliam Bryant Esguera, gaganapane i Pope St. John Paul II. Isan Juan Pablong Kadwa, megsilbiya bilang Papa ning Santa Iglesia inyang 1978 hanggang 2005. King kayang pamanungkulan, dinina ng pansin in pamikakaintindi karing bansa at karing relihiyon at ing dignidad ning biye at karapatang pantao. Iyang minunang Papa, amenibat luwal ning Italia, kilup ning 4 aralan abanwa. Kingkeyang pamanungkulan, alibot no ring maigit dinalan na bansa, daralan ing mensahe ning kapayapan at pamisasan metong karing sabla. Meteya kingkayang Apostolic Palace, inyang Abril 5, 2005, at megawayang anting santo, inyang 2014. San Juan Pablong Kadwa, ipanalangin mo kami. I Robert Miranda ning Catequist, gaganapane i San Lorenzo Ruiz. Ing mumunang Pilipinong santo at martir, i San Lorenzo Ruiz at ding kayabena, i Lorenzo mi baitya karin Binondo, Manila, migit kumulang king banwang libot anam aralan. Itatang na metong yang Chino at ingindo na naman metong yang Tagalog, may kapag-aral ya kapamilatan ding paring Dominikano, yaing karelang kasawop at sakristan king kumbento at pisamban ning Binondo. Bandang Tauli, meging kayanib ne ning konfraternidad ning Santissimo Rosario. May kyasawa ya at mi kadwayang anak, metong alalaki at metong ababay, kanitang libot anam aralam at 26, kay bat nang mibintangan makasangkot king metong akasong krimen, malino nung nano, migdesisyon niyang makoke ti Pilipinas, kaya bering 4 a misyonaryong Dominikano at metong alaykong Hapon. San Lorenzo Ruiz at ding kayabena, ipanalangin niyo kami. I Robert Sunga ning Legion of Mary, gagampanane isan Gabriel Arcangel. Isan Gabriel, apin ing memalita king nuwan na Birhen Maria, na iya ing maging induning anak ning Dios. Ingangel ning Ginoo, pepabalwane ing nuwan na Birhen Maria. King saup mo, aintindihan misa ing malilyari king Biemi. San Gabriel, ipanalangin mo kami. I-arkin pangan ning Legion of Mary, gaganapane isan Miguel Arcangel. Ing prinsipi daring Arkangeles, iyang matapang ng hustisya ning Diyos at gwardya ning banal ay iglesia. Metong yang espiritong sundalo alalaban para king mayap laban king marok. Maralas mayayakit yang magdalang espada ampong panyag ka, kay bat dadamusakane ing demonyo. Iti mga baldugang ing mayap yang mag-ari king kapilan paman. San Miguel Arcangel,
ipanalangin mo kami. Ijesse Rodriguez ng Region of Mary, Gagampanane, Isan Rafael, Arcangel. King pengari ng masakit tobit, ning alipa ng itobit. Kapaldanan ingdela na at sablang marok tinabi na. Potang maglakbe kami, saup ibiesa na ke kami. San Rafael, ipanalangin mo kami. Ijan Nicole Mendoza ning CPC San Juan Nepomuceno, Gaganapane, Isan Juan Nepomuceno. Isan Juan Nepomuceno, mi baitya king Bohemia, mekad pilatan ning banwang libong at longdalan, 40,000 dalan na banwa. Menibatan niya ing lagyong Nepomuceno, king lugal, anong nuya mi bait, ing Nepomuk o Pamuk, dapat ingkayang apelido, Wolfin o Welfin. Pepapatene ning Aring Wenceslao, uling enepig tapat San Juan, ing kinumpisal ning kayang asawa. San Juan Nepomuceno, ipanalangin mo kami. Prince Ezekiel, Gaganapane, Isan Felipe. Isan Felipe Apostol, metong yakaring 12 apostol, ataw Bethsaida, menaral karin King Grisha, Syria at King Phrygia. Isan Felipe, mababanggit ya King Ebanghelyo, anting apostol ameng utang King Ginong Jesus, nung makanano lang pakanan, ding 5,000 katawong makatipon, makiramdam King pamanaral na ning Ginoo. Kimtanang San Felipe ing pangamartir, kapamilatan ning pamipakuda naman kaya King Cruz, ding sundalong Romano. Ding kayang labi at tsula King Roma, Italia. San Felipe Apostol, ipanalangin mo kami. Emerald Romel Torres ning CPC Villa Santiago, Gaganapane, Isan Patricio. Patulunan ning bansang Ireland, mi baityo king bansang Britanya, amenibatan king Romanong pamilya, inyang 4 asiglo. Dinukot de Isan Patricio, king edad 16, at delade karin king Ireland, at elilanan de karin. Tinaka siya Ireland at kinomberti nala ring Irish. May kapanalakad yang pisamban, monasteryo at eskwela, karing miyayaliwang lugal. San Patricio, ipanalangin mo kami. Ijan Garcia ning Lecom, Gagampanane, Isan Jeronimo. Ing memorial ng San Jeronimo, pag masusyentaya balang banwa, King ika-30 aldo ning Setyembre. Isan Jeronimo, metong adoktor ning Pisamban, Pikabalwan niya, King kayang pamaglikas, King Biblia, King Amanong Latin, akilala bilang Vulgate, at King kayang malawak akasulatan, King Teolohiya at banal akasulatan. Mibait ya anyang banwang 347 AD, King Dalmatia or Croatia ngeni. Metong yang scholar, ampong ascetic ang mabibiye, King Maragul ng Dake ning biye, anting ermitanyo. Ing kayang malala mapamanintindi king Hebreo, Griego at Latin, ing meging sangkan nung bakit may kagawayang metong karing peka mawalagan ng pamagsalin ning Biblia, king kasalaysayan daring Kristiyano. Kikilalanan de Isan Jeronimo, emo king kayang ambag, king pamanaral, nunepatina, king kayang debosyon, king biye simplisidad at pamanalangin. Ya, ing patulunan daring talasulat aklat, talasalin at talapangaral. Ing kayang Aldo, pamigagana ka, metong yang oportunidad para ka ring Katoliko, ban migunam king ulaga ning banal akasulatan at ing ulaga ning pamagaral at pamigunam king palalam king kasalpantayanan ning metong San Jeronimo, ipanalangin mo kami. Elman Tolibas ning CPC San Juan Bautista,
gaganapane San Martin de Porres. Ing santo ning kababan, San Martin de Porres, mi bayitya King Lima, Peru, anyang 1579, King metong ay Espanyol a lalaki, at babaeng tubo, Panama. Bilang metong a Dominikano, miyatasan niya bilang taga-sese daring masakit a miyembro ning karelang kongregasyon. Mi biyebiyang biye amit mong panalangin at penitensya. Kikilalanan de bilang patron daring kalulu at masakit. May sabing King iya, migbaylokit ya keti Pilipinas inyang mabiyaya. At may sabi, King ikit de kanita, King lumang pisambanang Santo Domingo, at karing aliwapang Dominikanong Prioria, keti King Pilipinas. Meteya inyang Nobyembre 5, 1639. Mi pasyagyang anting santo, King pamanungkula ng Pope John the 23rd, inyang 1962. San Martin de Porres, ipanalangin mo kami. Ezekiel Tan Serrano ning CPC San Miguel gagampanane Apostol Santiago Mayor. Apostol Santiago Mayor ing mumunang meging martir karing apostoles ng Jesus, anak de Zebedeo at Santa Salome at makatwa ng kapatid sa Nuan Amado. Metong karing apat a manliligo asan na inawos ng Jesus king lawa ning Galilea ban maging alagad na. Bantugya bilang Buwanarges nga nawari bugsok alub, milyari iti inyang alideting gapi Jesus king meto nga baryo king Samaria at Syria. Sinabi na, Ginu, burimong patipaking api ibat banwa, banlang masilabdeti, king bugsok ng lub, megin niyang martir, king pamamye ng patutu, karing maulaga ng dake ning biyen ng Jesus. Mumuna inyang pepasublyaning me inganak ng Jairo. Kadua, ing pamanaliwa na aske Jesus. Katlu, ing pamanalangin ng Jesus king mula ning Getsemani. Ulining matapang ng pamipatutu, tigpas de buntok, autos ng Herodes ning Agripa, Apostol Santiago Mayor ing pakamala ng patulunan ning Balenbetus ing Pueblo Levitico. Apostol Santiago Mayor, ipanalangin mo kami. Ikobi Valiant Francisco ning CPC San Nicolas, gagampanane San Nicolas ning Tolentino. San Nicolas mayaws yang patron ding banal a kaladwa, inyasat mayayaws yang patron ding sablang kaladwa king purgatorio. King edad 18, meging yang praile, kaya rin ning banwa, kanitaya pamiyor dinan anting pari, mi padalaya king lugal mayayawus Tolentino, lugal malapit nung nuya mi bait, ing lugal iti, daranas siyang matinding kasakitan, danok at kagulwan. San Nicolas, sinopa na lading kalulu, inulo na lading masakit, pepakananong tinapeding daranop, king kapamilatana mo naman ning sawop, ning Nuan a Birhen Maria. San Nicolas ning Tolentino, uliran a Kristiyano, ipanalangin mo kami. Iloren Santos ning Parish Youth Ministry, gagampanane San Jose Matudtud. San Jose aranasan na ing apat amayayaliwang paninap ibat king Diyos king Ebanghelyo ng San Mateo. King mumunang paninap, sinabi na ning anghel kang San Jose na isundo na ing plano ng pakasalane i Maria. Agyang ikit na ning mabuktot. Kay ba't ning pangabayit ng Jesus, i Jose mibabalaya king metong apaninap na, tumakas siya kaya beding kayang pamilya papunta king Ehipto. Kabang atyo king Ehipto, ing anghel sinabi na kang San Jose king metong muna mang paninap, magbalik ya king Israel at kay bat king metong pang paninap sinabi na king Montaya Galilea kesa king Judea. San Jose, esposo ng Maria
at igpang talaingat ning Ginoo, ipanalangin mo kami. Isyontel Kian Crisostomo ning CPC Santa Ines, gaganapane Isanta Ines. Isanta Ines ning Roma, metong yang malagong dalaga at ating busilak a puso. Uli na niti, dakal alalaki ring milsintat megnasang makapatangukeya, ban maging esposo na. Ing kayang pakibat kareti, dinaw na ing biena king kayang esposo, apin ning ginutamong Heso Kristo. Ing anak ning gobernador kanita king Roma, aburyana ne Ines, dapat enetinggap. Pauli na niti, pesukulde at silaban, dapat iya, eya mesilab. Meteyay Santa Ines, inyang tiptab de batal, pauli ning pamipasyagda, king kayang kasalpantayanan kang Kristo, ing kayang esposo. Santa Ines ning Roma, birhen at martir, ipanalangin mo kami. Ikate Don Aki Colyado ning CPC Santa Ursula, gaganapane Santa Ursula. Santa Ursula, metong yang prinsesa at Romanong British martyr, amete inyang Oktubre kaduwang pulot metong, banwang atlong dalan, 80 atlo. Ditak mo ing impormasyon kang Santa Ursula, Santa Ursula, metong yakaring paniwalan a birhen at martir, a dinawunda ing Biena, king Ginoo, kaya beding may git 15,000 kebabaynan para ing isimbulune ing kayang pangamartir. Santa Ursula at ding kaya bena, ipanalangin mo kami. Francis Andy Untalan ning CPC Gawad Kalinga, gaganapane San Jose ing Talapagobra. San Jose ing ipang talaingat ning ginutamong Heso Kristo, meni batya king angkanang David, agpangking tradisyon Kristiyano, iyeng tinalakad tatang ng Jesus at asawa ng Maria. San Jose, esposo ng Maria at ipang talaingat ning Ginoo, ipanalangin mo kami. Ngini po sa